Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Faliza Wahyuliani, nomor urut 14 dari kelas 8A1. Saya akan mempraktekkan mantra Bugis. Mantra Mabeda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Barakari Allah Ta'ala, beda ridami Yusufu upaindre rirupamu, mumacaya rirupamu, cahaya Nabi Yusufu cahayamu, baraka Nabi Yusufu barakamu, mutudang si pada bidadari rilaleng surga. 270 weninna, purana tudang boting, mumacaya mupi ri alisimu, ya manenna padamu turipan caji ri Allah Ta'ala, makita mapuji maneng, kun fayakun, baraka la ilaha illallah. Mantra mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wae bubunna alipatima uceme, wae pole ri Mekah, jenne pole ri surga, ucemeangi nyawaku watakaleku, temateka, temacuaka, kumalolo pulana mabaraka.